Reka twongere tubasuza tubakunze ba World TV umusukundi tuba turi kwifuriza ibyiza kandi tubategurira ibyiza gusa uyu ni wa mwanya wo tubagezaho amakuru mu buryo burambuye kandi amakuru agiye avugwa hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye abari muri siporo muri politike makuru ya breaking news muri entertainment ndetse n'andi agiye atandukanye. Rero muri siporo nuko inkuru yakomeje kuba urondogoro nyuma yuko Lionel Messi akoresheje press release cyangwa se icyo press conference yuko ari gusezera ikipe ya Barcelona byaramarira n'akababaro ndetse bidashira, dore ko bamwe na bamwe bagiye babazwa n'uburyo uyu mugabo yeruye nawe akarira kuko yafite agahinda gakomeye cyane kuko bavuye mu ikipe ya Barcelona. Barcelona ni iki kuri Messi? Barcelona ni ikipe yareze Messi kuva agitangira kariyeri ya sport cyangwa se kariyeri ya football yo gukina umupira, dore ko yayigiyemo ubwo yari afite imyaka mike cyane, nuko aza kuyikuriramo baramutoza baramukinisha atangira gukina ndetse anaberamo icyamamare kugeza amagingo angaya yarafashe umwanzuro wo kuyivamo. Ntabwo haramenyekana amakuru yaho ashobora kuba agiye kwerekeza, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati ese agiye kwerekeza muri Juventus, agiye kwerekeza se muri PSG Saint-Germain, agiye kwerekeza se muri Man City cyangwa se agiye kwerekeza muri Chelsea. Amakuru yo yagiye avugwa ni menshi, gusa ikipe yagiye ihabwa amahirwe nuko bavuga ko agiye kugurwa na PSG Saint-Germain, aho yabasanze ibyamamare bitatu bikina mu ikipe ya PSG Saint-Germain aribo Neymar ndetse na Paul ndetse n'uyu musore muto cyane umufaransa ukiri muto cyane ubona wundi bamwita Mbappe ndetse n'abandi bagiye batandukanye bibikomerezwa mu ikipe ya PSG Saint-Germain ibarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Igisirikare cy'u Rwanda gifatanije n'icya Mozambique byemeza ko byigaruriye umujyi wa Musimbo da Praia wari icyicaro gikuru cy'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa zigendera ku matwara ya Kisilamu. Avugana na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga, asobanura ibigiye gukurikira n'icyo kwigarurira uyu mujyi bisobanura ku rugamba ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique. Ni umujyi ukomeye cyane wari ufashe runini ku nyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje. Imijyi twari twaravuze yose barayitakaje, bari basigaje uyu mujyi rero niwe wa nyuma mu mijyi bari bafite. Ubwo rero turasa naho tugiye gutangira operation twise security operation, ni ukuvuga ngo ni operation zo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo. Operation kiri bukurikireho no gukomeza dukora izo operation nk'uko nabibabwiye. Muretse iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje, ibindi mwabohoje bingana gute kuva mukija muri Mozambique ukwezi kuraheze? Twabohoje imijyi iri mu karere ka Palma, twahera kuri Afungi ahari besi yakorerwagamo abafaransa bo muri Total, turakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi Zambia kugeza muri uwo mujyi wa Masimbao de Praia. Ahagana hepfo district ya Masimbao de Praia hari umujyi wa Mueda, aho twahereye turamanuka tujya ahitwa Wase, tuva Wase tujya ahitwa Mumu, tuva Mumu tujya ahitwa Mutotwe, twahafashe ejo bundi dufata ahitwa Manira. Icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri axis ya Palma, bahurira mu mujyi barawufata. Uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye, intagondwa zari zarafashe zarawise uwabo, ari naho bapangiraga ibikorwa byose by'intambara. Ubwo bawutakaje rero ubwo baraza kuba bameze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bakorera, nta birindiro bazaba. Mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye n'abandi n'aba Al-Shabaab, ni bande muhanganye neza na neza? Bita Al-Shabaab ariko bakaba bafite connection n'ayitwa ISIL, ariko urebye izina ryabo yitwa Ansar al-Sunna, ni igikundi nyine cyo muri Mozambique, ariko gifatanyije n'ibyo
n'izo ntagondwa zo hanze. Ego mu kanya marimo biciye ku masonga muri make muvuga yuko ubu ko uyo muji bafata nk'ikirindiro cabo mu wigaruriye mwawubohoje igica gikurikira ari ukugarukana amahoro, no kuvuga ko ingabo zose z'u Rwanda uko zagiye muri Mozambique zigumayo canke ari abaca batahuka ko ikivi cabatwaye gisa nk'igikupiro. Twiyemeje gukora ibintu byinshi, harimo gukora izo operations turangije, ariko twiyemeje ko tuzubaka neza, tuzafatanya n'ingabo za Mozambique kubaka inzego zabo. So hari akazi karacyariho. So ubwo rero ubwo turangije iyi fazi turi buhite tujya muri fazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'ikibazo kiramutse cyongeye kuba. Ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute ico gikorwa ca kabiri mutandukiye? Biragoye kugira ngo duteze igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa, ariko turaza kureba uko ibintu bigenda. Ngira ngo babonye ko irya mbere ryamaze hafi y'ukwezi kumwe, ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera. Hanyuma abasirikare u Rwanda rwatwaye muri Mozambique kuva mukija gufatikanya n'umuryango wa SADC n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ariko ari 16 ku Rwanda. Ku ruhande rwanyu baracakwiye abasirikare, hari abamaze kuhasiga ubuzima hariya muri Mozambique? Abamaze kuhasiga ubuzima nta n'umwe ndumva, ariko hari abari mu bitaro barashwe, ariko ibyo bibaho mu ntambara. Ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima, ariko ibyo turaza kubona raporo. Abo muvuga bari mu bitaro bangana gute? Umubare ntabwo nkuzi, ariko ndacyakurikirana ngo nitubona umubare buriya tuzanyabwira. Ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza zozo murazi ibitigiri byabo abahasize ubuzima bo hari abo mutsi? Intagondwa ni nyinshi zahasize ubuzima, ariko nanone tugiye guperesiza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu. Twatangaje 14, ejo bundi tutangaza abandi 30, hari n'igihe twatangaje 70, ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta aho ngaho. Aho twahereye mu migi yose ntabwo twaba baratakaje bariya bose, kuko kugira ngo wapfe umuntu umujyi haba harimo imirwano ikaze cyane. Ronald Gwivanga muvugira igisirikare cy'u Rwanda RDF mu mpfunyapfunyo, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko kisha abarwanyi 6 mu mutwe wa Mai Mai Buhirwa wari umaze igihe kirekire uteza umutekano muke mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo. Mwitangaza igisirikare cya Kongo gikorera muri secteur opérationnel Sokorade cyashize hanze ku gice munsi cyo kuri kino cyumweru kivuga yuko cyaratisha abagwanyi 6 ba Mai Mai Buhirwa bakoreraga hitwa Rudaga, Ruhoko na Kanga ho muri lokalite ya Rubirizi iri mu kibaya cya Rusizi. Muri iri tangazo ry'ingabo za Kongo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba Mai Mai barasiwe mu bitero bagabweho na regime ya FARDC mu 334 ikorera mu Ruvunge, aho abagwanyi 6 bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya SMG ndetse n'indi ya RPG hamwe n'amasasu n'amabomba. Gusa igisirikare cya Kongo kivuga yuko nta musirikare cyapfushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano. Umwami gakondo w'ikibaya cya Rusizi Nijimbere Richard avuga yuko kuba FARDC yisha abagwanyi ba Mai Mai Buhirwa ari inkuru nziza kuri bo, kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya Rusizi ndetse n'abagenzi bakoreshaga ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga Bukavu rigana Uvira. Twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuha amafaranga abo bantu babone kugaruka. Hari abagarutse, hari abo yishe, donc bitewe nyene n'ukuntu amafaranga yoba angana. Nibamuha make arica akayajya, nibamuha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane. Umva ibingibi bita mu gifaransa ngo coupure de route. Nibyo nabyo yakundaga gukora, guhagarika amamodoka ava Uvira akajya Bukavu vice versa, akanyagamo abantu ibyabo, amafaranga n'ibindi bintu bya valeur, agahita asubira mu gihugu. Bernard Kadogotondo
ni perezida wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi, nawe yemeza yuko kuba FARDC yishe abagwanyi ba Mayimayi Buhirwa ariyo gushimigwa, kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu, kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika. Bamwe mu batuye ikibaya cya Rusizi bavuga yuko bashobora kubona agahenge k'amahoro nyuma y'aho FARDC yiciye abo bagwanyi ba Mayimayi Buhirwa. Rusumba Zayigwa n'umwe mu baturage batuye ku Bwegera. Kubera ko abaturage bari babahiyeho kubwoba kubera ura mu Mayimayi yabatega mu mayira, nta muturage yagendaga yisanzuye, bagendaga bafite ubwoba bwinshi. Ikindi, aho baragira abaturage ntabwo bari bakiharagira, aho bahinga ntibahahinga, kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari groupe, kandi urumva ntabwo byashoboka buri munsi, cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga, hanyuma urumva akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye. Muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya groupe armée iri hariya babaye bayinetralize ikarangira, abaturage bazidegemza bazakora imirimo yabo neza. Igisirikare cya Kongo kigabye ibitero kuri abo bagwanyi bo Mayimayi nyuma yaho umuyobozi w'akarere ka gatatu cy'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi, Uvira na Mwenga. Nidashira ibigwanisho hasi, Fedase Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivuye. Waya makuru ngiye guhera muri Uganda, aho igipolisi cy'iki gihugu cyahakanye ko ari cyo gifunze Fred Lumbuye watawe muri yombi muri Turukiya mu cyumweru gishize, hashinjwa gukwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga harimo kubika perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni tibaburwa. Uyu munya-Uganda uba mu gihugu cya Turukiya ukunze kunenga cyane guverinoma ya Kampala arashinjwa n'ubuyobozi bwa Uganda ibyaha 15 nyuma yo gutabwa muri yombi. Fred Enanga uvugira igipolisi cya Uganda yamaze kubwira abanyamakuru i Kampala ko ibyo ashinjwa birimo gukwirakwiza propaganda z'ubugome, asaba rubanda gukwirakwiza video ku mbuga nkoranyambaga ze, mu bindi harimo ibyaha bifitanye isano n'ikoranabuhanga. Fred Enanga yabwiye abanyamakuru ko Lumbuye atari yagera muri gereza zabo, bamaze gutegura gusa ibirego mu gihe cyose baba bamushyikirijwe. Fred Enanga yavuze ko igihe Lumbuye azashyikirizwa polisi ya Uganda bazaba bafite inyandiko igaragaza birambuye ibyo ashinjwa n'iperereza yakorewe ndetse n'abandi. Uyu muvugizi wa polisi yavuze ko Lumbuye yaba ari mu gihugu cyangwa atari mu gihugu, ikiraje inshinga polisi ari uko nayishyikirizwa bazatangira ibi birego 15. Abajijwe aho Lumbuye yabafungiye, Fred Enanga yasubije abaza abanyamakuru nawe uburyo yaba yagaragaje ko batamufite mu biganza byabo ariko akaza imbere yabo abwira abanya-Uganda aho yabafungiye, ahubwo yibutsa abanyamakuru ko polisi ari urwego rwiyubashye ruzategereza kugeza igihe rumushyikiririjwe. Lumbuye arashinjwa kuba inyuma y'umugambi wo gukwirakwiza ibihuha byabikaga perezida Museveni w'imyaka 76 y'amavuko ko yaba yaritabye Imana nyuma yo kwandura coronavirus. Mbere yaho yanatangaje ko kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi nawe yitabye Imana kandi aba bose bakiriho. Perezida Museveni yahise asaba inzego z'umutekano guhiga bukwara abantu bose bihisha inyuma y'uyu mugambi wo gukwirakwiza ibihuha ko yitabye Imana. Mu cyumweru gishize Lumbuye yafashwe ari kwerekeza iwe muri Turukiya nk'uko byatangajwe mu binyamakuru bya Uganda, ariko abanya-Uganda baba muri Turukiya bakavuga ko yatawe muri yombi ubwo yageragezaga kongeresha igihe pasiporo ye muri ambasade ya Uganda iri muri Turukiya. Igipolisi cya Uganda gitangaje aya makuru nyuma y'igitutu cy'ishyaka NUP rya Bobi Wine ryasabaga ibisobanuro by'aho uyu murwanashyaka waryo yaba afungiwe nyuma yo gutabwa muri yombi. Amereze muri Kenya, umunyaturukiya Harun Aidin wavuzwe cyane ubwo vice president wa Kenya William Ruto yabuzwaga kujya muri Uganda yoherejwe iwabo muri Turukiya nyuma y'iminsi 2 ari muri gereza ya Nairobi. Abayobozi ba polisi bavuze ko Harun Aidin yoherejwe iwabo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nyuma y'umwanzuro wa guverinoma ya Nairobi nayo yari imaze kuganira n'abategetsi ba Ankara. Harun Aidin yajyanwe mu ndege ya Turkish Airlines ahagana saa 11 z'igitondo cya Nairobi, byari saa 10 z'igitondo i Remera ya Kigali. Akaba yageze Istanbul muri Turukiya aho yafashwe n'ubuyobozi bw'igihugu cye ku byaha
akurikiranywaho. Yoherejwe muri Turukiya nyuma yo kumara amajoro abiri muri gereza i Nairobi kubera ikibazo gifitanye isano no kubuza William Ruto kugirira urugendo muri Uganda. Ibi bisimbuye gahunda yariho yo kumugeza mu rukiko kuri uyu wa mbere. Nyamara abanyamategeko be bari bamaze kugera mu rukiko rwa Kahawa aho bari bamenyeshejwe ko ariho aza kuburanira. Abayobozi ba Turukiya bakaba basabye ko yajyanwa kuburanira iwabo. Uyu munyaturukiya yajyanywe mu ibanga rikomeye, nta muntu n'umwe wari wemerewe kumureba kuva atawe muri yombi kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, yewe habe n'abavoka be. Sude yanenze perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kwitambika no kujujubya vice perezida we William Ruto akoresheje abantu b'inzirakarengane aho kubyikorera by'ako kanya kuko bizwi ko ari ubyihisha inyuma. Yanagaye perezida Uhuru ko batagishoboye kugendera ku itegeko nshinga risanzweho, ahubwo bari gushaka kurihindura ngo bashyireho irindi rishya. Guverinoma ya Juba yo yasabye abahanganye mu ntambara ishyamiranyije abo mu ishyaka rya SPLM-IO gukemura ikibazo bafitanye kuko abarwanashyaka baryo bakomeje kwicana nyuma yo kwirukanwa ko wari perezida waryo Riek Machar usanzwe na vice perezida w'iki gihugu cya Sudani y'Epfo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Sudani y'Epfo yarayisohoye itangazo isaba ubuyobozi bw'iri shyaka riyoboye ayandi atavuga rumwe na Juba gukemura mu mahoro ibibatandukanye mu kwirinda ugutakaza ubuzima bw'abene gihugu. Mu cyumweru gishize abajenerali bayoboye ishyaka rya SPLM-IO birukanye Riek Machar ku buyobozi babwicazaho Lieutenant General Simon Gatwek Duwala ku wa kane w'icyumweru gishize, ariko ibiro bya Riek Machar byasohoye itangazo bivuga ko abajenerali batatu bakoranye inama muri Mangena badahagarariye ubuyobozi bwa gisirikare bw'ishyaka rya SPLM-IO. Abayoboke b'iri shyaka bahise batangira ubushyamirane hirya no hino muri iki gihugu. Hirya ya karere, Sudani yahamagaje ambasaderi wayo muri Ethiopia irashinja Addis Ababa kwanga ibiganiro ku ntambara n'abarwanyi ba Tigray People's Liberation Front TPLF mu karere ka Tigray. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Khartoum iravuga ko yahamagaje ambasaderi wayo kuko Addis Ababa yangije imbaraga zayo iri kugaragaza mu guhosha imirwano muri Tigray. Itangazo ry'iyi minisiteri rivuga ko minisitiri w'intebe wa Sudani Abdallah Hamdok unayoboye urwego rw'akarere rwa IGAD yifuza ko impande zombi z'abanya-Ethiopia zagera ku masezerano yo guhagarika intambara, ariko mu cyumweru gishize Ethiopia yavuze ko yibeshye yizera bamwe mu bategetsi ba Sudani, inashinja ingabo za Sudani kugaba ibitero mu nkiko za Ethiopia. Kuva mu kwa 11 umwaka ushize, amajyaruguru ya Ethiopia yibasiwe bikomeye n'intambara y'ingabo za Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed ndetse n'iz'umutwe wa Tigray People's Liberation Front TPLF shyaka ryari riyoboye aka gace. Ababarirwa mu bihumbi bahungiye mu nkambi zo muri Sudan bahunga iyi ntambara. Loni ivuga ko yasize abasaga ibihumbi 400 mu nzara no mu mibereho mibi. Umwuka mubi hagati ya Khartoum na Addis Ababa ugarutse nyuma y'amakimbirane ku karere ko ku mupaka kafashaga gahingwa cyane n'abahinzi borozi b'abanya-Ethiopia, ariko Sudani ikavuga ko ari akayo. Ibi bihugu byombi kandi binahanganiye kwiyubakwa ry'urugomero Karundura mu karere katavugwaho rumwe, aho Misiri na Sudani bifite ubwoba ko uru rugomero ruzagabanya amazi y'uruzi rwa Nili. Hakurya ya Afrika mbabwire ko abatalibani bamaze kwigarurira indi mirwa mikuru y'intara 3 mu munsi umwe, ibaye 5 kuva kwa gatanu w'icyumweru gishize mu rugamba rwo kwigarurira imijyi nyuma y'ibyaro byinshi abatalibani bamaze gufata muri Afghanistan kuva aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziviriye muri iki gihugu. Imijyi yigaruriwe n'abatalibani irimo Kunduz, Sar-e-Pur na Tarukan mu majyaruguru ya Afghanistan. Mu itangazo abatalibani bashyize hanze kuri iki cyumweru bavuze ko banigaruriye icyicaro gikuru cya polisi, ibiro bya guverineri w'intara ya Kunduz na gereza yo mu mujyi wa Kunduz mu majyaruguru y'iki gihugu cya Afghanistan. Muri Tanzania mu gihe kitarenza amezi 3 abarundi barenga 5 bo mu nkambi ya Nduta bamaze kuburirwa irengero. Igipolisi cy'icyo gihugu kivuga ko bategerwa mu nzira n'abagizi banabi bavuye hanze y'inkambi kurangura ibicuruzwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin uri mu nkambi ya Nduta.
abakozi ba nabi hafi iminsi yose baba bateze mu nzira iva mu nkambi ijya muri komine Kibondo aho barankurira ibidandazwa. Iyo nzira icamwo abacuruzi baja kudandaza cyane cyane ibiribwa bifasha impunzi gukabukanya imfungurwa. Inyuma yaho amasoko rusangi yugawe burundu, igipolisi muri komine Kibondo ngikunze gushira amakuru y'ababurirwa irengero cibure abicwa habona, ariko abarenga batatu baraburirwa irengero hafi buri kwezi bazira kuja kurangura ibicuruzwa nyuma y'inkambi cibure kuja gushaka ibyo bakabukanya. Benshi muri bo barahakwa kwicwa kubera bemera yuko abo bagizi ba nabi batwara utwabo batarinze gushiramwo ingufu. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye ijwi ry'Amerika zemeza yuko ibibazo nyamukuru bibangamiye impunzi ari umutekano muke utuma abacuruzi hamwe n'abandi bantu basanzwe bicwa buri gihe bazira utwabo. Aya arabagabo barashobora guhura n'abantu batemeye ikanga, bamwe no gupfa bagapfa, kandi umuntu aravye agasanga ataco bariko barazira. Iyo ni ingorane ya mbere dukunda guhura nayo. Kubijanye n'abicwa bagiye gukora ivyashara inyuma y'inkambi, akarorero nka mu nkambi nta hantu turangura ibikoresho, ivyo turangura vyose tubirangura Kibondo canke Gasuru. Rero iyo tugiye dufashe nk'igare tugiye nko kurangura canke tukorona nk'ipikipiki, mu nzira baradutega abajambazi bakatugirira nabi bakadusaka, ndetse no kutwica bakatwica tubimya amahera, canke iyo basatse bagasanga nta mahera dufite bakatwica. N'ivyashara tuba turose byose bagaca batwara tugaca dutaha uko nyene. Baramaze kuntwara n'ipikipiki bivaye n'impamvu kanaka, duhuye n'abantu ntamenya nguye mu mutego barantwara ipikipiki barankubita, ndatashi tana cyo ntwaye na kimwe. Bavuze yuko hagera igihe igipolisi gikora isakwa ry'abagizi ba nabi mu nkambi, ariko igihangayishije impunzi nuko hafatwa n'abatagirizwa cyo cyose bigatuma batwarwa gufungwa mu gasho, bigatera umutekano muke mu nkambi. Ingorane igira kabiri ni ijanye n'uko abapolisi bashobora kuza gufata abantu, ugasanga hari umuntu yakoze ikibi bagaca bafata nabo ataco bagira bakagenda mu rufato ataco bariko barazira, tamatoboza banje kuba ngo barayuko abo bantu koko byo bari byo nuko atari byo. Zezo ngwane nyamukuru dukunda guhura nazo, kuko kuba turi impunzi twari impunzi ntawo vuga ati reka ndonko ubwidegemvye bukwiye. Mugazo n'ingwane dukunda guhura nazo twavuga ati aha twari dukeneye koroherezwa, ariko iyo ngorane kweri iratubangamiye ngaha mu nkambi. Basabye yuko igipolisi cokorera cyane inyuma y'inkambi kubera abagizi ba nabi hanini ariyo bari kandi bakunze gutega abantu mu nzira. Kuvuga niyo hafashwe abantu kenabo iyo bishitse bagafatwa, igipolisi ntikibakorera ko kugira ngo nundi asigaye yicaye yarafisa ko gatima ngo atinye arafunga iminsi 2 cyangwa 3 yatanga amahera kamurekura kitahira. Ntavyari ngombwa yuko bagira iki yuko bafata hanyuma amategeko agakora. None nta kintu hakimwe twigara tubona abapolisi badufashe, ahubwo nyene ikintu nyamukuru UN ariko kuraba nimba ihindura abapolisi gahindura abapolisi kuko turabye umutekano wacu kungabana kare bivanye n'abapolisi bari bakorera ngaho. Umuvugirizi w'igipolisi muri komine Kibondo Bwana Jamari Makabingo mu nama aheruka kuba hagati y'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yavuze yuko kanini yabicwa ari abacuruzi bakira mu nzira zitemewe n'amategeko mu mashamba aho igipolisi kitagera, kandi ngo abicwa abadandaza abacuruzi bitemewe n'amategeko bituma bacira mu nzira zitazwi. Tukio hili lisiturudishe nyuma kwenye azima yetu, ntihagire ikizodusubiza inyuma. Igipolisi kibandanya gucungira umutekano nk'uko bigenewe, ariko ingorane zose ziri mu bacuruzi baca mu nzira zo mu mashamba. Sinzi igituma hari ibarabara ryemerewe n'amategeko ntibakunda kuricamo, kandi ari ryo rifise amahoro rikaba ricungerewe n'igipolisi kugira ntihabeho ingorane nk'izo. Dusaba yuko bocira mu nzira zicamo abantu bose. Mu bitigiri bitangwa n'igipolisi muri komine Kibondo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 haramaze kuburirwa irengero impunzi zirenga 12 n'abatanzaniya 4 bajya gucuruza mu nkambi ya Nduta. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania, James Jovini kubwijwi rya Amerika. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Uganda yatangaje ko Umunya-Uganda Fred Lumbuye warutuye muri Turukiya yatawe muri yombi bisabwe na leta ya Uganda. Fred Lumbuye ni impirimbanyi yashyiraga mu majwi leta ya Perezida Museveni ikoresheje imbuga nkoranyambaga. Polisi ya Uganda ivuga ko ariwe wanditse mu kwezi gushize ko Perezida Museveni yapfuye. Perezida Museveni yasabye inzego zishinzwe umutekano gushaka abandika amakuru y'ibinyoma no kumenya impamvu bayandika. Leta ya Uganda yasabye Turukiya kumwohereza. Umuvugizi wa polisi ya Uganda Fred Enanga yatangaje kuri uyu wa mbere mu gitondo ko Lumbuye ataragezwa mu maboko ya polisi.